Potani moj, ako vas zanima kako ćete sami promijeniti ili očistiti ovaj odvod od lavandina u kužini ili u WC, ostanite na video, pokazat ću vam kako. Umivaonik ili lavabo, kako ga zovu, šta ja znam, čini mi se u Srbiji ili u Bosni ili u Dalmaciji lavandin, se sastoji od nekoliko dijelova. Od špine, koja se nalazi na vrhu, od samoga lavandina, koji je od keramike, i ispod lavandina se nalazi dovod za vodu koji dovodi gore na špinu vodu. Njega nećemo sad obrađivati, zanima nas samo odvod. Ponekad se odvod začepi, puno kose, papira, ko zna čega, bilo nije bitno, moramo ga očistiti. Kako ćemo ga očistiti? Gledaj sad. S unutrašnje strane lavandina ima jedna vida koju moramo odvidati. To je prva stvar da bi mogli onaj donji dio skinuti. Ta vida drži ovaj cijeli komplet ispod. A zavida se na ovo. Znači ovo je onaj filter koji se nalazi gore u lavandinu. Ispod lavandina je gumica. Ispod gumice ovaj prvi dio koji se može produžiti ili smanjiti, zavisno na kojoj vam je visini ovaj odvod ili lavandin, tako da možete, znači ako je ovo fiksno u zidu, ovo možete namještati prema želji, po potrebi, kako vam treba. Jednostavno odvidate tu, malo ne trebate skidati skroz i podesite visinu. Ako imate ovaj isti model, onda čak i ne trebate skidati cijeli ovaj komplet, nego jednostavno ispod lavandina odvidate ovaj čep, očistite, izbacite sve nečistoće iznutra što je bilo unutra, malo properete, pustite gore malo vodu, properete u kantu dole ispod i to je to. Cijela mudrolija. Čep vratite nazad, dobro ga stegnite da ne propušta i riješen problem. A sad pretpostavimo da imate neki drugi model, da nema ovaj čep doli, bez ovoga čepa, onda morate, isto ne morate skidati ovaj komplet sve, jer ovo stoji gore u lavandinu, čvrsto je, nego jednostavno odvidate ovaj dio i ovaj tu. Znači ovaj dio vam ostane tamo u zidu, on stoji u zidu, a ovaj stoji u zidu i neće se nigdje micati, a ovaj stoji na lavandinu, tako da se ni on neće micati. I onda izvučete samo ovaj dio, ispraznite sadržaj, očistite ga, malo isperete i ponovno ga vratite nazad na ovaj dio koji je u zidu. Jednostavno zavidate, pazite da ne izgubite ove gumice koje se nalaze unutra. Lagano nemojte stezati, lagano samo malo uvatiti dva navoja da vam ne ispadne, dok ne stavite ovaj drugi, ne znate hoće li biti točna visina gore na ovaj lavandin. I onda kad ste namjestili visinu, kad sve odgovara, dobro stegnite i riješen problem. A sad su po novome počeli proizvoditi ove fleksibilne sifone, ovako od jednog fleksibilnog crijeva, od jednog komada. Ja ga trenutno nemam kod sebe, ali izgleda ovako nešto slično. Može se rastezati, može se izvući i stisniti po potrebi. Napravite sami kolino kako vam odgovara. I to je puno jednostavniji sistem od ovoga, jer je samo od jednog komada. Kako vidite, ovaj ima 2-3 komada, 4-5. Ovo jednostavno bude od jednog komada. I ova strana se nabije jednostavno u zid. Tu se napravi kolino, izvuče se, ta cijev se izvuče maksimalno koliko se može i napravi se s njom ovako kolino. Ovo ide u zid, ovo ide gore. I na ovom gore dijelu što ide u lavandin, jednostavno ima tu jedan produžetak koji se stavi ispod lavandina, a od gore se stavi ovo i jednostavno se zavida. Znači sve u jednom komadu. I to je po meni puno bolji sustav. I napravite sami kolino koliko vama treba. I voda i nečistoće se zaustavljaju tu, u ovome pregibu,
Tako da je ovo puno bolja solucija od one malo prije. A ako vam slučajno curi voda iz špine, kad ovo stegnete do kraja i curi voda, ne znate kako ćete to riješiti, a imate tu ovdje gori ovaj video, kliknite na video i pogledajte kako ćete to riješiti, kako ćete ovu bateriju popraviti. Ajde, stojite mi dobro pa se vidimo opet. Nešto ćemo pametno raditi, nadam se. Ajde živjeli, bye bye.